Imam ovdje zvučnu frekvenciju tona mi iz one svete solfeđo ljestvice. To je 528 Hz, jako je dobra za štošta. Otvara na svim razinama i tako dalje. Za ove stvari i za prijenos ovakvih informacija nije dovoljno samo biti otvoren tu, ali je bitno ove stvari pokušati čuti otvorenoga uma, nego i otvorenoga srca. Pa čak bih se usudio reći i otvorenoga, da ne kažem šta, tu dolje. Ne. Pa ajmo mi zapjevati ton mi u slogu aum, 3 duga lijepo. Vidjet ćete razliku prije i poslije. Ovo je intonacija. Imate ga? Ajde još jedan.